nyanyaliya ko sanam ko sagun johar आसाम पनत रिया बीटीआर अंचल रे पहिल धाव राष्ट्रीय लेवल रिया फुटबॉल एने हपड़ाव को सपड़ाव कदा आसाम पनत बीटीआर अंचल चिरांग जिला थईका झरा राइनो फुटबॉल क्लब आ बॉल खिलटनी रे 68 धावा भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलय ट्रॉफी राष्ट्रीय लेवल रिया फुटबॉल खिलट हपड़ाव हुयु लगिदो कना सियत दिसम रिना मारांग फुटबॉल क्लब नोआ खिलट रे धाव को हतावा इंडियन सुपर लीग रिया टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी होनवा हापराव रेको खिलटा खिलट दुलरिया कुछ बड़ा उचिए पिया नोआ खिलट हापराव नेल लगी दो टिकट रिया को व्यवस्था कदा टिकट बेगो दो बांगनेल पड़ावा नोआ कथाई लई सदर कदा बीटीआर जी प्रमुख बड़ो ऑफिशियल ओएसडी संग्राम ब्रह्म गंके प्रस्तुति आमार अलमोस्ट कमप्लीट बुली कब पारे जिबिलाक फिल्डर प्रिपारेशन बा टेंटर प्रिपारेशन आमी कमप्लीट बुलिए कब लागिब प्रथम कोन दिनत कार लगत प्रथम दिना आमार 25 तारिखत ओपनिंग मैच हबो ताते आमार लोकेलर टीम एटा यूनाइटेड सिरांगदुवार एफसी आरु नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी এই দুটাৰ মাজত প্ৰথম দিনাত খেলখন আৰম্ভণি হ'ব আৰম্ভণি দিনাখন কিবা স্পেশাল প্ৰগ্ৰাম থাকিব আৰম্ভণি দিনাখন আমাৰ এটা বজাৰ পৰা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম হ'ব তাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত হ'ব আমাৰ বিটিআৰৰ মাননীয় চিফ শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ তেখেতে চিফ গেষ্ট হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰ পিছত আৰু বহুতো ইএম আমাৰ লগত জয়েন কৰিব এজ এ গেষ্ট মানে টিকেটৰ ক্ষেত্ৰত কেনে টিকেটৰ ব্যৱস্থা আমি 2000 সিজন টিকেট কৰা হৈছে 2000 रुपीस ফৰ 6 মেচ 2000 টকা দি পিনি 6টা মেচ চাব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ গ্যালাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে উইথ চেয়াৰ আৰু টিকেটসকলৰ এটা বটল পানী দিয়া হ'ব যিসকলে লোকেল বিলাকৰ কাৰণে আমি ডেইলি টিকেট কৰা হৈছে 100 रुपीसৰ কাৰণে স্যার এটা কোনটো পৰ্যায়ৰ খেলটো হ'ব ৰাজ্যিক পৰ্যায় না ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলটো হ'ব এইখন খেল একচুয়ালি বৰ্ডাৰী ট্ৰফি হয় আগত ইন্টাৰনেশনাল লেভেলতো হৈছিলে এতিয়া আপোনাৰ দিল্লীত পৰা আহি আছে এইটো নেশনাল লেভেলত খেল হ'ব এখন কিয়নো আপোনাৰ দিল্লী এফসি আছে টোটাল যদি বৰ্ডাৰী ট্ৰফি আমি ক'ব যাওঁ শিলঙৰ পৰা আছে শিলং লাজং আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফসি আছে এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় বুলি এখন বৰ্ডাৰী ট্ৰফি আমি ক'ব লাগিব কিন্তু আগে পিছে ইন্টাৰনেশনাল লেভেলতো বৰ্ডাৰী ট্ৰফি পাতা হৈছে বিটিআর অঞ্চলত এইবারে প্রথম কি স্যার বিটিআর অঞ্চলে এইটো প্ৰথম বৰ্ডাৰী ট্ৰফি পাতাটো এইটোই প্ৰথম আর হ্যাঁ মিটি কথা আলোপে হিরিং তাবুনা जहां गी जहां लेकाना रोग आजार नाम दिया और बुसुर काजलगांव रेगी एसडी क्लिनिक परामर्श दाता हिनाय तबुना डॉक्टर श्रमिक देव उनी ठेन सन कते बुन रान दिस इच्छु दाड़िया देला बुन चिरांग काजलगांव ते डॉक्टर चेम्बर रे बुन नामे कना सेता 9 बजा खन 1 बजा हबी और 4 बजा खन 6 बजा हबी अडी लिकन रोग आजार बेमार रिया ए रान मुर्गन अकु कना Assam Focus.